والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أدعو منك مدرس أدوسهم من بلهم من جندوا إمها لبيتي أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو دم متاعك متلاوة كري آياتك الأنفال سورة ديوانا آياتا تيمنا مياتك أليغا ميريغا موضوع كم غوا إيمان تري كما به غوتون كوميسرغي واها كولين ألغونو تي عزة اللوبيتي أخونا أختنا هما جنسي تبلانا مفدا درسوغي ماغنو مقصدكي ألغون منغي إيمان كان تازا كون ألغون منغي هدانا جينا غونا كان تتكي جنس كتون ميكمغا ألغون بينو قراني كيريتو قرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي أغما بإرشاد تن آيتك نبوي رشاته ಗೆ ಅಲಿಗ ಅಗುಮೆಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ ತಾಜಾ ಕಮ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಫದ ಹೆವ್ ಬಸ್ತಕೆ ಗಿನಸೆto ಬಲಾನಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಮಗೆ ಹೆವ್ ತೌಫೀಕ್ ಮಿ ವರಕುದ್ ಬಾಶ್ ವ ಮಾ ತೌಫೀಕ್ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹ್. ಅದೆ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಬುನುಮುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಆಯತಂ ಅಗುನು ದಿಯುಮುಗ ಕುರಿನ್ ಹಂದಾನ ಗಿನಸೆಂ ಬೇಣುವನಿ ಈಮಾನ್ ಕಮ ಮಿ ಬುನವನಿ ಕೋಚಕತ್ತೋ ತಕ್ಕೆನ್ನೆಂ ಈಮಾನ್ ಕಮೆ ಮಿಬುನವೆನಿ ಹಿತುನ್ ತೆದುಕೊ ಕಶವರುಕೊ ಕಬೂಲು ಕುರುಮ ಮಿಕೇನಿ ಈಮಾನ್ ಕಮೆ ಅರಬಿ ಬಹು ಮಿಬುನವೆನಿ ಅತ್ತಸ್ದೀಕು ವಲ್ ಕಬೂಲ್ ಹಿತುನ್ ತೆದುಕೊ ಕಶವರುಕೊ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಮ ಮಿಕೇನಿ ಈಮಾನ್ ಕಮೆ ದೆನ್ ಶರಿಯತುಗ ಈಮಾನ್ ವುಮೆ ಮಿಬುನವೆನಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ನಬವಿ ಇರ್ಷಾದೆಗ್ಗ ಐಸ್ಬವ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಗೆ ಹರುಕುಂ ಹಿತುನ್ ತೆದುಕೊ ಕಶವರುಕೊ ಕಬೂಲ್ ಕುರುಮ. ಅದೇ ಹದೀಸ್ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಕೆ ಹದೀಸಂಗ್ ಐಸ್ಪವೆ ಹದೀಸುಗ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಮೀನ್ ವಡಾಗಂ ಫ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹುನ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವನಿ ಅಖ್ಬಿರ್ನಿ ಅನಿಲ್ ಈಮಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಾ ಇಹ್ಸಾನ್ ಕಮಾ ಈಮಾನ್ ಕಮಾ ಕಿಯಾಮತ್ ದಹ ಬೇಗುತು ಸುವಾಲ್ ಕುರವಿ ಮಿ ಹದೀಸುಗ ಹದೀಸ್ ಸುವಾಲ್ ಕುರವನಿ ಅಖ್ಬಿರ್ನಿ ಅನಿಲ್ ಈಮಾನ್ ಈಮಾನ್ ಕಮಕಿ ಕುಬಾಹೆ ಎಹಿಂದ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ एगे जवाबुगा विदालु फोनी अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाहि ताला. ईमान कमे मि बुनवेनी अल्लाह शा एइलाहुगे मलाइकतुन नशा एइलाह बावले बि फोत्तकशा अदि एइलाहुगे आखिरत दुहशा हेव मिंबरा नुबा मिंबरन ईमान वुमन अगुण हम हंदानुगा बेहेट्टुमा हंदान कुले बेणुवनी अगुमें एम्मेंगे सिकुंडिगा बहट्टंजे वरम मुहिमुनु गुतायं ईमान कमे मि बुनवेनी कोचे ईमान कमे मि बुनवेनी हितुन तेदुको कशवरको कबूल कुरुन देक्कमे वरम मुहिमुवान पुरतम कमकी हितुन तेदुको कशवरको देवन कमकी एकं कबूल कुरु मि हितुन तेदुको कशवरको कबूल कोफिनम ए ईमान बुम एमिमा अल्लाह पुरतम ईमान कम हरुकुनुगे तिरें एम्मे फुरतम रुकुन आगुण हम कोम्मेसरक बलालम बेणु एम्मे फुरतम रुकुनुगा मेति अन तुमिन बिल्लाह इबा अल्लाह ईमान वुम इल्मेरिन विदालु फोनी लोबे तखुन्ना वक्तुं अल्लाह ईमान वुमुगा हतर कमे बेणुवान आगुण मि फुर्सतुगा आगुण मेंगे लोबेति जुवानुन खास कोतेगा दन्नवाल बेणुवनी जुवानुन्ने वर समाल कमा को कनुला अडुवसवाशे ए जुवानुंगे तिरें बेस खास गोतेग्गा इलाह को ओडिगे नुआ कम
algomen mikia etistunne kiya mi hunnan algon hama gowalan kanula aduwassaware suwalan wajjanam wada gannawade suwal kurban algonen komme suwalaka insha Allah jawab dena jawab nude nebbesechenon emima Allahan iman wumuga hataru kame sekundiga bahattanje puratama kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ay wodigemwa ilahukan hitun tedukko kashorgo qabul kurun dengu fede suwalaki kobato wodigem wumaki diwe bahum mikeni wodigem wumme arve mikeni wujud paharga ilaha kodige nuwa kama mi wahaka dakka mi hunge sekundiye verifo mi onnani mi duniye hitan heduniye wujud khaliq wanta ilaha kunwe ei asru mi suwalu fedun tanake emima mitaga kuda tafsilen agodu dem beenun khasa gote galgon menge mi lobeti zuwanun nam mi suwal tangu fadda lobeta khunna waqtun Allah subhanahu wa ta'ala ei wajibul wujud elmer vidaloni wajibul wujud egamana ki wodigem wun wajibu aila eila fur kurige ebbes faratende den suwalen nus annane scientific gotum wes sabitwa haqiqaten ei ebbes echen wujud nannane e wujud gennane farate neti ei duniyage buddhiga gotum wes scientific gotum sabitwa haqiqat misalaka agumen balalama agun mige tafsil dem beenwa sabaki agun mige tene bai zuwanun kala kodige nuwe ilaha kodige nuwe e bunuman hame ekani di dini gotum wes adi scientific gotum wes buddhi kamatakum wes ei purevene suwale nunkan ilaha kodigem bakan qabul kura majbur wa kan agun sabit koddem Allah subhanahu wa ta'ala wajibul wujud denguri huri haiteki muli kainate mi bunaveni Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa udutaka bima eggama khanda insanunna jinninna denguri huri haitesme kiyani kainataki jaizul wujud ga wun jaizo gemba egamana ki wun vesakishi gembe nuwum vesakishi gembe ekam Allah nisba kurima e wajibul wujud wodigem wun wajibu afarat enkam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fani alanka busutge timanaytuga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim peshumen neti isodigemba nimumen neti fasodigemba puriha kame molla denodigannawa ilahaki Allah peshumen neti isodigemba emima Allah pure kuriga kaakohe Allah heddevi kaakohe eswale naannane sawaki kuravene swalen sabaki Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fulaki wal awwal feshumen neti iswe wodigemba adi nimumen neti faswe wodigemba puriha kame paalugawa kantattaka adi sirrugawa kantattabes emme muladden wodigannawa enkam Allah subhanahu wa ta'ala ay nimmawama wahi kurba fani bikulli shay'in alim puriha ecche muladden wodigannawa ila emvima ei Allah ki wajibul wujud denguri huriha echsaki jaizul wujudan aun ekashigem jaizul wujude mikiyani algomen scientific gotum wes emmen ebbaswa debasumen neti emmen ebbaswa hakikaten budigamatakum wes scientific gotum wes mi kainatiki kurigenen ecche udevesne bimevesne khandevesne eggame parvade vesnen insanne vesnen jinninne vesnen emima neti sujudan abe ei kainat Allah ki wajibul wujud peshumen neti isodigem nimumen neti fasodigem puriha kameddenodigannawa ei khaliq wanta kashakuladum wanta odigem wa ila emime kenni furatama Allah ima bumuga algomen ima hitun teduko kashawargo qabul kuranjene wajibul wujud odigem bum wajibu afara dengur huri haisaki wonge kashigem banengete emim Allah subhanahu wa ta'ala al insan suratuge dahr suratuge furatama ayatuga wahi kurba fani hal ata ala al insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura insanage maccan zamanen aiswa wehe ena duniyage nezzam
lobeta khunna uktun lobeti zuwanun algomen naki mige sate kahar kuring ekak was duniyegen algomen getere algonge miwaha ka aduwassawa pallawmun gendawa mihunge tereng ekak was mige sate kahar kurigane emege manaki netumuge terem wujudan emima kainatas kurigenen udenne bimennen wujudan den ilaha ko odigen nuwakama mi dawa kura me pasbuna ule bay mihum mi bunani kainata kimen hitan ay ehem buna fiya sama suwalen ufede hitan ay cheke buna finama suwalen ufede ni ebbes ege mana ki echege maccan eche awman awgome mi bunani ebbes sababennet mige misalen awgol difana war aadege misale visne misal hilafaten awgol mehen ufulali hilafatege meduge hifa fakash hifa ufulali ma effaratuga mioti 1 kilo hilafatuge effaratuge 1 kilo ana faratuge bese chennen emen ne faran hunnani ufuli fahama yakinu uri faran hunnani 1 kilo e farati mitamati ge jehifa dewana faran uri ufuli fa mi fennan huri hakiga e sababaki men hutta mihe ko esogani e waran hayramba kam bejje timenna balagen hutta vi gotaki hilafatuge ekkala lui fara darak gosfa baru fara maccan arafi wara rangala visna wada ganna khasa gotegga kala kodige nuwaka dawa kura etistum agon hama challenge ko fe bunani adu hambe mihe ko migota bunara agon bunane kive hete hambe mata vesnege aslaki ko bato aslaki huri gota huru 1 kilo ege hurima e baru ecce bimen hunnani jehifa mi lui fara bima ufulifa hunnan jehen ekamako mihe ko esmani timen waran hayrama kama beje kulliyaka hitam wujudan nannane kam gemme bodo heki dalil scientific gotum buddhige gotum e lui fara kulliyaka tiriwefa 1 kilo e fara maccan ara wagutum fedena suwalaki konkamaka hure hama yaginu ves mi 1 kilo e pura baru ecce mi faratuge behetti manuni miti adiya kanuda embima sababen neti evve sababen neti eccege maccen eccen awmaki tarjih womaki mustahil kame buddhi ge hamatakum ve scientific otum mustahil muli mustahil me ken nuwane kam awgame ingirishi me ken neva nuwan mustahil eme lobeta khuna oktun allah wodigem ba ila den ehmbima allah subhanahu agunu den ituru wahaka mege nudakkana den allah subhanahu wa taala kur biswalen agunu kala kodige nuwakama dawa kura komme fardaka miswal ibad agu men adu halam allah subhanahu wa taala surte ge 30 fasona tuga kurba fa suwalen jawab di finama algon islam din do ko fe mege fatun duan allah wahi kurabani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun jawab dembi allah subhanahu wa taala sual kurabani salaka timemmen hitan wujudan ay hitan eche nanan kam hekitem agoni dini buddhi hamatakum vesnuwane kame emima en sababen ebade e sabab ayima mitelefatuga mifali luikon huri fali evure baru 1 kilo bay behettima adiye dani enuni adiye kanudan sababen neti nudan mustahil kame buddhi hamatakum ves gabul nukura hagigat emima kon sababetto midore sabab midore ganu vinuan nuna hitare bunafiya mustahil kame emme ves gabul nukura hagigat emima allah subhanahu wa taala ei kainatuge milkerilah peshumen neti isodigamba nimumen neti pasodigamba kuriha kame mole denodi gannawa emima nunta echeta wujudanani emima allah sual kurabani am khuliqu min ghairi shay'in haddawane farata neti to emi wujudan ai mi mic hitakam bitana kannade mi mic mitana hitara kannade mi desk mitanaka mi podium mitana kannade hitak wujudan nanna adiwe swara adege misalen imam abuni rahmatullah alayh ilaha kodige nuwa kama dawa kuri miheka munazara kuran wada ganne wada gatumuga e devvi dekkevi misal agonu
විතාග හඳන් කොල්ල දෙම් බේනු අල්ලාහ් හොඩිගෙම් මේ ෆුරතමස් ඊමාන් කම්ගේ එම්බ එබ්බ අල්ලාහ් හොඩිගෙම් මාකන් හිතුන් තෙදුකො කෂවර්ගෝ කබූල් එම අබනි ෆාරම්තුල්ලාහ එන මුනාදරා වඩාග තුමුගා ගස්තුක ලස්කුරබා වඩාගෙම් ෆා මේ වඩාගන්න වීරු එමි ඒන මිබුණනි ඒන බලිවෙජ්ජ එනන් එබ්බස් ප්‍රූෆෙන් නුදෙක්කේන හෙක්කෙන් නුදෙක්කේන දලීලන් නැතේ කලක ඔඩිගෙම් බාකම තිවෙන මිබුණනි හම හිතන් අයි හම දෙයියේ වම ඉහිලුකුනා ඉල්ල දහර zaman අයි මා නිකිතේ හිඟා දාන නිමුනි එබ්බස් ඉලහ කොඩිගෙන් නුවේ ඒ ජවාබ දෙන මට්ටක දෙව්ව මට්ටක අමාන එම අවනි ෆරම්තුල්ලාහ ගස්තුක ලහුම් වඩාග මීන ඊලං කරන කොබනේ ආදි මට කොල්ලාට තිවෙන ලස්වි සබබ කියා දෙවදේ සබ නිම්මාලා එම අවනි ෆරම්තුල්ලාහ විදාල වන්නේ අසුල් ලස්වි සබබ කී තිවෙන මගුමතිගා තිවෙන පුරස්කුරන් ජහුනි කණ්ඩ බලලි රෙබස් ලෝන් චෙබ්බස් එච්චෙන්නේ එමෙ තිවෙන හුට්ටක හුරියත හුට්ට තිවෙන ෆෙනුනි ගහේ කෙන්ඩිගෙන් ඒ ගහුන් හිලාතකෙන් හෙදිගෙන් දෝනියකන් බදලුවගෙන් අයිස් තිවෙන්න කුරිමච්ච හුට්ටුනි මේන් අරාගෙන මේ එතන් කොළ මිලස් ලොබේති සුවානුන් ලොබේති අකුනා උතුන් නිකම් උන්කො විස්නා වඩා ගන්නවා වගුතුන් එතිස්ට් මේහා කල ඉලාහ කොඩිගෙන නුවකම බුනා මෙහ බුනනේ මිස්සකුන්නේ මි මොයේකේ ඊනන් හේ දෝනියෙන් හිතෙන් හෙදේනි ඊනන් හේ ගහෙන් හිතක් කෙන්ඩිගෙන් ෆිලාතක බදලුවගෙන් හිතන් එච්චෙතන් අන්නානේ ඉමාබනි ෆරම්තුල්ලාහ තියේ තිවෙන සාබිත් කොද්දෙන් බේණු වායිච කෙනිමුනි කාකුව මේගේ මිහාරු දෙරවි මොළුයි කාකුතෝ රයිතුන් මිස්සකුන් ෆේස්ලා කරබස් මීන මිබුනනි ආදේගේ කුඩ දෝන්යෙන් හිතන්න හැදෙන වාහකේ හදාන ෆරාතෙන් නැති මිය බොඩු උඩු තඹෙන් නැති බොමචුන් උෆුලාහුලනේ හැම උෆුල්ලෙවි ෆරාතෙන් නැති තෝේ උෆුල්ලෙවි ෆරාතකේ කලාංගේ අල්ලාහ් එනි අල්ලාහ් වහී කරවන්නේ අම් ඛුලිකු මින් ගෛරි ෂයින් එබ්ස් එච්චකා නුලා එමි මුජුදන් අයි මි තිලෆතුගේ මිෆලි එබ්ස් එච්ච මිය නාරුවා ඉතුරු සබබෙන් නයිස් එතිරිය දියයි කිහිනත්තෝ හිතන් අයි කිහිනත්තෝ නාදේ සයින්ටිෆික් උතුම් මුස්තහිල් කන්තත් එම්ෙ ෆුරතමනුගතා ගාගොණේගේ තෙරම අවඩ නුදාන එම්ෙ ෆුරතමනුගතායකේ අල්ලාහන් එමා වමුගා අල්ලාහ් ඕඩිගෙන් වේ දෙංගන්න සුවාලකි කොබාය ඉලා දක්කා බලස් අවුණ මා දුරකන් නුදානන් මේ කොවිඩ් වෛරස් කොරෝනා වෛරස් ලොල්ලෙන්ගේ බෙෆෙනෙත්තෝ මිතම් මිහුරි ෆිනිකොෆ ෆිනේ බෙෆෙනෙතෝ බොලුගෝ රිහුන් එබෙ ෆෙනෙතෝ පුරාණ බෙ ෆෙනෙතෝ එකමෙම කබුල් කරේ කොස්නේ එක කබුල් කොෆ මිතාක කබුල් නුකරේ ජබුගේ තෙරේග මිහුරි ජරාසිම් තෙබෙ ෆෙනෙතෝ මයික්‍රොස්කෝප් කිය අයිචන් අලාලි මෙබෙ ෆෙනේ පෙන්තට්ටක වෙස් බලාව ජූස් තට්ටක් ගිරාවේ බලාව මයික්‍රොස්කෝප් අලාගෙන් බලාලුම ෆෝග අවුගමගේ තෙරෙන් එබ්බේ සුවාන කුණු බොන් එක ලොලි නුෆෙනේ එමෙ රිහුන් දෙක්කේ වාකන් කබුල් එබ කරවේ පුරාණ වාකන් කබුල් එබ කරවේ ෆිනි වාකන් එබ කබුල් කරවේ වා ජබුගේ තෙරේග හුරිකන් කබුල් එබ කර ඔක්සිජන් හුරිකන් කබුල් එබ කරවේ එකම නුෆෙනේ ලොබෙති සුවානු අල්ලාහ් මිස්වාල් කරබනි තෙබාම් බිහුන් එබ්බස් එච්චකා නුලා හෙද්දේ ෆරාතන් නැති හිතෙන් හේ අයි මිය බොඩු උඩුතකා බින් හෙද්දෙවි කලෙමෙන් හේ උඩුම් ෆෙම්බෙස්සෙවි කාකොහෙ එයියේ ඉලා ඒ බාර් හිතන් මිසාගේ බුරණි කුල්ලියක ගොවියේ ගෝගෙන් ගොස් බොඩුවියේ එම්බීම ඒ ගොවිකා ඒ අල්ලාහ් කියාලම සුපර් පවර් එම්මෙ වර්ගද බාර් ඒ අල්ලාහ් කලාගේ නුකියම්බි ඉලාහක නුකියම්බි ගෝඩුවස් නුකියම්බි පාරේගේ කියම්බි වරන් එන්කාල බාරකේ ඒ අල්ලාහ් එම්මෙ ෆුරතමකමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාන් වමුගා අල්ලාහ් වඩිගෙන් බාකන් හිතුන් තෙදුකො කෂවරුකො කබූල් කරු දෙවනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කායිනාත් හද්දවා ගෙන්ගුළු අවගමෙන් සූරතුල් ෆාතිහාගේ මුස්ලිමුන් කියන්නේ රබ්බිල් ආලමීන් අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් ආලම් තක්ගේ වෙරි ඉලා ආලම් තෙන් හෙද්දවි අල්ලාහ් උඩුතකා බින් හෙද්දවි අල්ලාහ් රියාදුවාල තක්රාරුවේ මාදිවමුන් ඉරු අරා ඉරු ඔස්සේ බරාබර මිනිදාමු හිඟමුන් මිදනි කොන්ෆරතකොන් එයි අල්ලාහ් අවගමෙන් මිකිය පෙලිනට තබ්බෙසෙද්දවි අල්ලාහ් මික කුරියක නෙන් එච්චේත කාකු මිහා ෆුරියම නිසාමක මිහිංගනි මි අල්ලාහ්
mi live program algo men diwe rayituna hesaba wasulege midani mi kanta tan intizamu nukotto non paraten ebebe ekamuge mahirun esu ekan koggen algo men hesaba miti midani ehmi ma lobeti kunakum lobeti zuwanum visnambi allah wodigem wa ila emme furatama hitun teduko kashawrgo qabul kuram wujuduga wa kommeche fenna kanuje fenna nama rihun dakkambe Quran dakkambe, wa dakkambe, fini dakkambe, wakan qabul Quran. Ehmi Allah subhanahu wa ta'ala wani ilahuge kasha kuladum anta kama wadigim wakamge heki dakwa. Ma durad dakam besam. Allah subhanahu wa ta'ala zara suratuge ekawi sana vihwanatuga wahi kurba fawni. Wa fi anfusikum ekawi sanatuga. وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال من تيبا ميكون جامل نفس البلاد سيمين لا وديكم باكم جهك لبيت أخونا أختون scientific أختون بسمس قبول كره أم فرط مادم كفان في بعدين تقولها إنسان ونعيش فاني ماني تيك تنتيك etikiga e dirun levi kak hame hitatto e fani faksatan e kaku feddi microscope alagen bala hunani fani tan mehem vime mehem wani darima wani mehem vime en imam befa men iman nuan je sabawi ko emme nikamati fen mi kashif se dunien hame fentiki mi maskandu wes mi hangandu wes mi laluge fenum wes hiv wes kidney wes gohru wes bodukam da nizam wes bodukam ga da nizam wes ihsas wes kampa wes mi huriha nizam hame kaakuto ay allah emi ma gonda onnane waadabbe sefa magarraka bi rabbikal karim ge macha darus dene e darsu ge tafsir gonda gen seto balanen inshallah emme devana nukta ki agomen allah han imma vumga handanuga bahtanje ei kainat haddawa genguluwa e genguluwa tiwe minisam furiha man hingani enonema lolun ara ekan hitun teduko kashawar ko qabul yemi kene arabi bahum rububiyyate rabbun haddawa gengulu agomen genguluwa ne allah mi javu oxygen levi allah mi oxygen kuda lolumen eri ma gomen hospital goswa eta gori masnoi uliya kon oxygen gulafa bunani asan den nam spekura allah devane timane agomen hitun tetuko kashawar ko qabul kurum heni ei kan hame ekani alukan kurun haqwegen ba ilaha yang arabi hum ken uluhiyat ilahukum ilahum wahid ebami hunge alukan kurenje ilahake hame kani allah sabak allah hedde devana gotennen alugomen allah alu emmen allah uluhiyat hitun teduko kashawar ko qabul kurun enun henge bes farata alukan kuran hakkugen nuwe hatarwanen alugomen imam wanje kamaki allahuge sifa fulutak alugomen imam pallawa odigannawa assawa odigannawa denu odigannawa ei evves etchen eilah wanghanaawegen nuwa ilah ma durudda kannu je zuwanu visnambe america en aruwa furi satellite ge peedun koggen algomme mi life kommi tanage tibege mi balani den allah heddevi mi insana ge sikunin tayyar kuri etchege huri baruge mi wahaka mi dakkan den allah ge kuladum wantakama baru minum kobat pallawa udigan algomen mi fennani mi holuge tirege huri band ege faratan no fen algomen ge fenuga unika ekam allah nisba bim evve surhenna huri ha etten hulif emim allah wa ikrabani laysa kamithlihi shay eilaha effade ebbes faratan nete ei asawdinwa ballawdi lobeti zuwanun asawawdi allah ge sifa furtaka balala ayru eilaha effade ebbes faratan ei wahdahu la sharika lahu en kom asawawdi gatumuga wes eilaha effade ekkawanta eilaha effade ebbes faratan ballawdi gatumuga se eilaha effade ebbes faratan ekamuga ekkawanta ila allah ebbes che bangana asawawdi gatumuga molukan nikam ballawa mi sifa fuluge khawla bint thalab radiyallahu ta'ala anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hangaiswa tirmihage shakwa kurbi aisha ke fan vidalwani timennege ganduoruge terega ganduore bune me hiful nukurwati warabod haveli ekkama e ganduoruge bodu min nikan ganduor mi algome mak kollu matta ka ganduore
ekaleege faanuge e kotri koluge bodumineki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damnama da tedi odagen saida kurabbar Aishatige faanuge faimpuluga ajjasawafa dur kurabba den saida kurabani tenge gandoruge bodumin hisas kollabba efada kotriyege terega e khawla bint Thalib radhiyallahu ta'ala anha firmiha shakwa kur Aishatige faanu vidalwani timenne faratige innevim timennen evves aden nuive ekam Allah subhanahu wa ta'ala المجادلة سورة فرة ما باول فوحي كرباني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله سبحانه وتعالى حضرتك الله سبحانه وتعالى كليك فانو غاري غايسا شكوا كربا أنهم ميهاga أدو أسوا وديكم فيه عشان مدال بني الله أسوا وديكتمge مولكماي تيمنගේ ganduwarge terege timinne kaarige nime timinnan adennuive ekam Allah wahi kurabani qad sami Allah makasharun Allah asawdi emima laysa kamithli shay ila ifde bisparat ema Allah wodigem wakan hitun teduko kashawargo qabul kurun e haddawa gengluwa ila kan qabul kurun huri hay khaliqu kulli shay huri hay chengedde gengluwani Allah algomem sim gengluwani Allah adi ei alukan kurun hame kan haqqogem wa ilaha embima illaka sawi sas nabi be kalum fonu wa bes Allah subhanahu wa ta'ala kom nabiyye ko bes wahi kurabe la ilaha illa ana fa'bud hame kan timen ilaha wodigem bani timen ilaha ekani alukan kurashe bes parata kom nabi be illaka sawi sas nabi be kalum ham dawat em uluhiyatan imam atarwanen Allah ge sifa ful ilaha bes parata ilaha nisba bima laysa kamithlihi shay ilaha ifade bisfara mi hataru kantan hitun teduko kashawarko qabul kurima Allahan iman bun furihima emima iman kame mi bunawni hitun teduko kashawarko qabul kurun imanaki lobeta khunna uktun lobeti zuwanune ummidakun hasil kurwene tennum Hasan al-Basri rahmatullah alayhi vidalu ifawa basfulebe laysa al-imanu bitamanni walakin huwa ma waqara fil qalb wa sadaqahu al-amal iman kame buni mahandu fulu bahattawati hitun teduko kashawarko qabul kuruma khaybuga wakantattan iman kam ga harukunu kan awani rasul be kaluna fottekan malaikatun nan akhiduha minwara mi vesache fenne khaybuga wakantattaka iman bu hitun teduko kashawarko qabul kurum ebbe sakka kanula emiken iman bume emima mi iman kamaki dulum bunela makon hasil kurwenette nune ummidakun hasil kurwena arnaki mu'minunne armennaki iman begin tibek Allah mem bunalikas nufudene Hasan Basri rahmatullah idane walakin huwa ma waqara fil qalb hituga bimwalu negge hitan panneje mi iman kama mikenimi den ahlus sunnah wal jamaat ge aqida ki iman kama ki miwagutaki insha Allah algomenge mi darus adwasomum ballom genda komme miege iman kam harunani matiga arafa unnani sabagi taza we unnani mi iman kamaki mi gotan araichen tabai balikashiyoswe machbes mi ahli sunnah wal jamaat ga aqida enkamange befun vidalu wafani al iman huwa al iqrar bil lisan wal i'tiqad bil qalb wal amal bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'asi durung iqrar we hitun teduko kashawur qabul kon gunawantakun qabul kurikan anga dinume mi itu bimonege fawa iman kamaki arafa fabaitike itruwane uniwan yenabani rasulullah sallallahu alaihi wasallam de irshad nikan aduwasawa midarsawge beenumaki mifada haletegga mifada wagutegga mifada duwasaregga awgome mikantattan himmatte geneska awgomenge iman kan tazak rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fani abu daud ge riwayaten إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فصلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم مي إيمان كمكي يبامي كونجي هيتكو غوا مي إيمان كمكي باوا إتشكي داوا إتشكي مثال جسواني وسنا دبو متكا يبامي كونجي فيران داوا فدين نمي غمانا كي ونيترواج إنكم الله سبحانه وتعالى نبي حديث قرباني فصلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم هتوغا مي إيمان كان تازا كدفو من كدفو من يدي دعا كراش إيمان كان الله حضرتهم باكم إميما هو كان تكوريم هناني ماتشان عراف نبا كان تكوريني أونيبيم
එහෙන් වීම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කොබෆනි ලා යස්නි الزානි හීන යස්නි වහුව මුමින්. හිතුගා අල්ලාහ් ඊමාන් වුන් හිතුගා බිම්වල් නගිෆවා වුමුගා එබ්බස් මේ කුණු බා කමෙන් නුකුරාන මුස්තහීල කන් කුරු e wagu tenege iman kan balika shogen riwayata gonnani iman kan enege hitum berugen gosa vilaganan hen enege bomati ge wani e fahishamal qur'an sabaki iman kam fushura kam ek sabaki iman kam edi bohum mikeni iman kam balika shoy qad dha'fa imanuhu enege iman kam balika e mikeni mi manavi gotun hi baliwo maki maddi gotun pressure mati wonge baliye baye jefawa names mi manavi bali mi waran nor kate mikamatta kam Allah ga hadatun dua kuras mi iman kama ki itru ay chemmi Allah subhanahu wa ta'ala tauba surat ke sate ka 26 ayat ka wahi kurba fani wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fama alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun tauba surat ke sate ka 26 ayat Allah subhanahu wa ta'ala hadatun surat bawale bunima mi buneveni mi sura bawale bumun kebami hunge teren kaakuge iman kan he iturugen diyei Allah wahi kurabani fama alladhina amanu Allah an iman vimi genti bimi hunge iman kame iturugen dani fazadatuhum imanan eminge iman ka e qabul kura kurun ituruge hingaje adimi hunan ufawir khabar libe emege mana ki iman kan iturugen bawra ayten hebure kan mi ay fuden ege iturun algon mitaga mi tilawat kuri ayen anfal surat ge devanaye innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulub e mu'minun naki emihunge kurimati ga Allah lafzul jalala adaha baren hunne lafz keme Allahu akbar Allah emme bodi dunige wa huri hayte kudwegen e lafzul jalala adunima iman kan hituga bimwal negi fawa mihun ge hittaka biruetikam wadegen dane gain hibi rukumigen dane ei kuladum wanta kainatuge milkirila timenne nikamati fentikku khalqu kuravila timennege loluge fenun levvi Allah timennege kamfatu gaduimge bar levvi Allah timennege faaga harakak kurumge bar levvi Allah computer daruge endegen ingilin harakak koggen e keyboard akulumge bar devvi Allah e Allah ge nam fulembi me mihun hita biruetikam wadegen devana vai kurbani devana sifege gotuga waida tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iman ayat tilawat kurunima zadatuhum iman emihunge iman kan iturugen mi hogutu kalgomenge iman kan iturugen dana di evvura bodo iturugen dana hadisat awunu genestena hinetto iturugen ehmima mi iman kamaki hewkanta kurima ituru ayte nuba kanta kurunima uniwa e uni vima nuba kanta kurweni ehmbima abadus sawis gadir terega fas waqt Allah labba fani mi iman kan ta kodem Allah emme boda lobedu gannawa alukon kam ga wisle behembi lobeti zuwanun awgom wisnge beji Allah subhanahu wa ta'ala mi ke sababu mi iman kam wargo devi malgo menne debba kanta tang algon geneste veto balana inshallah bima iman kamaki ituru ay uni way e mu'minun ge aqida e ahlus sunnah jamaat ga mi darso ge beenumaki mi iman kan taza kon kamis dawa faden mi iman kama balikasha kama ngaisowani e balikashum ge alaman nunto den ki hinetto wane ebbes kama ka haswa kan lobeta khunna oktum en kamun mi iman kamuge mi taarifa fahuga hingama agome mi ayeten emburida Allah subhanahu wa ta'ala alamfa surat ge devana ayata timwana ayata hataranatga mu'minuge sifata bayan kurba ne furtama sifeki Allah ge nafla dunima emihunge hita biruete kam badegenda sualaki komme lobeti akhako komme lobeti ukhtako khasako te zuwano amilla nafsa sual kolbi Allah lafzul jalala gaduni matiminna konkala asara takurani nuvisna devana goten algomen ken nuvisna majburan sabaka algomen heddevi Allah Allah subhanahu wa ta'ala algomenge ibumuge bar gendawa finama kitammi gin rufiya faisa hede kurikam gaus mustahil algomen nange adu ingesino dunige best doctor kanno kurwena nama mi corona virus nattalle nuwe Allahuge kasha kuladum wanta kamuli duni hayrambe ehmema e kuladum Allahuge nan kula adu iwnima mi sekunge hita birotik
adi ayat tilawat kuriyune iman kan ituruane ituruwa kama vanina e mu'mine lebeta kunna uktun iman kan hituga bimbol negifawa kan kummin ganda kunto algomen balani awgonu kochito deni awgonu mi kaakuto den hingama rasulullah sallallahu alaihi wasallam de mingandu balala lebeta kunna uktun varam furi hama mi irshad de baf hadis ko vani man sar imam tirmizi riwa kure riwayat man sarratuhu hasanatuhu وساءته سيئته فذلكم الإيمان يبامي كنن هيوكم كرونيما هينهم جكون لبيكين بده مي دارستا أدو يونيما هيتن فينكم لبيكين بده إيه هيوكم كرونيما هيتن أفاوريكن لبيفا نباكم كروي جنا مكودكم أداس كان عيسوا ميكان تباكم ونينا مكالفان إرشاد مي مينغرو أي إيمان كم هيوكم كروني مانهم جه نماذ كروني ما ورا tension free ورا هينهم جه eki hewkam kurunima ufali bigen diumaki e iman kam ga alamat adi no ba kam kurunima udas kam mara wara gos kam vejje friendun kariga mi buna lobeti zuwanum visnambi e iman kam ga alama mi minganda ki mi hekkarin ahana kamenne ekalege faanuge nabawi irshad ga men mi irshad aish mi minganda kirali bengene tibennege iman kam huri kihawara lobeta khunna waqtun timana sifa kan Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun ge sifa bayan kurvar iman kan hituga wa mi hunge sifa bayan kur timana sifa ka bayan kurba fani wa ala rabbihim yatawakkalun ba mi hunaki Allah wakil kurabai medu dunyawi kantattakuga algommenna kotaddan jehunima algommen mi ikhtiyar kurani rufiya fasa difa wakila ku ikhtiyar mane ki ko baat egmana ki timennege mi masalaga timennege faratun huriha zimma nagagen wakalat ko huriha kamen hingani mi farat e timennege wakile Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani mu'minun naki ham ekani Allah wakil kurab wala rabbihim yatawakkalu emiun haddawa gengruva ilaha wakil quran egmana ki asbab ta himma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala e timennege mi kamuga huriha zimman e mu'minun ge sife mi iman kan hituga bimbol negunima mi ba warugadawan e iman kan balikashima e ba dabwan enkam Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiyya de irshadin eben aisfa hadis ko bani law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana aw kama qala alayhi salatu wasalam tebamikun Allah wakil kurun haqqu kutuga wakil kofina megamana ki maddi gotum fennan huri asbab taga hifagin Allah haddem wakil kofi nama den Allah kan furiham kodebane mi gota tebami mi hakko gotuga wakil kurma ki asbab tagu hifuma ekuga ekan kofi nama Allah ga nabi hadis ko bani duni taka rizqu debba faden tebami hunna rizqu debbane esor men halita kun nikomegen dani habandai ebbesechen kaiche kontana kun kan libeni nege ekam ka halita kan emburi annani irose gadiga bandu furai ka ko debbi Allah egota rizqu devwane itaga brekadege terega algonmege lobeti zuwanu na algon danawalam beenumani mi iman kam balika shivima miedu algon men nikametikan aiswani miedu mi corona virus ke sababun gina zuwanunge wazifa takabani lolungara heda qur'ane rufiya faisa netigen rizqu amdani maduegen algon men haswa kan nujhe mi algon men netumuge terem wujudak gennawi kainatuge milko ira algon men goala wafani Zahra surat ke 22 ayatuga lobeti zuwanu khasa kottega midandi waluga mi iman kamargodu kollang adwasawambi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ard innahu la haqq mithla ma annakum tantiqun onarunga atuga nungal gomme rizqwani veringa atuga nungal gomme rizqwani lobeti zuwanunne lobeti akhunna waqtunne muslimun bisnabi Allah i'lan kurabani كيف ترغم من قبول القرآن به وفي السماء متصل مد واجب دمن حركات دمن وفي السماء uduge tebambi hunge rizqwani adi tebamina wa'du kura huriha kama bani matiga Allah wai kurawani udutaka bin haddawa genguluwa ila gandeva basulu wahi kurawame
teba mihun wahaka dakka was moshe faden mi hakku tedeke uduga eti bamgirisukon mihege atu ganum bimaga nen emi Allah subhanahu wa ta'ala mulku suratuga sahih kuraba fani manaratuga famsu fi manakibiha mi bimmatige etam mitanuga teba mihun embureshe diruleshe hinga biga uleshe efago wahi kurabani wa kullu mir rizqi e ilahu rizqun ka boleshe bimuga rizqan nen matigawani iman kamge lazzal libuni ma anna natija go gotungal gondu e wahaka e buri tafsir ko gensen hemmima medo zuwanun haswa kanu jehe hamme ekani jeheni mi iman kam wargodo kollagan fardu fasama darakateri allah wa hadratuga dengu fulada ebbe shakken allah debban awge ustadak mi ayatuge tafsir bayan ko debbomun kiadim wahaka ngal gondu andan kolle denan mi heko laturuk puramun goso miskita ka bani miskituga imam miha baddalu imam miha edegen enege murmati wala maakama malulikam fenunima imam miha miswal kurbani kineto hala hwal kobato konnama kuto kontana kunto ay kineto khaba uleni kuni babane allah timenege kyomuge kantatagu puriham kodde ene hingaje devana do hoge sehen hamba baddalu wi maswal kolla ko bakinen hala hwal khabo hadene kinenge Allah subhanahu wa ta'ala kan hamma jassawa debbe lobeti zuwanun khasa ko taga wissambe mi algo men wissango wagut kole timmono do hose swal korvi bone kommi do hakote swal be kureti benna tibenna kommi do hakos mi jawab mi dane Allah timenna guriya kam furiyam ko debbe eme timmono do hoge ene bunani timenne mieni mussanti mi haku mahegge maccan deha ha sufiya de abana ehendo ha hembe medo ti haiti ko to lobeti zuwanum visna wadaga na vismiya gecce daniye nune ene buni jumla ene bunani emage akhayati imama ke miskidu dimberi kam beru fusun hus dimberi kame eter huri hustare andar kokla hai timenna dedu hoge matim buni ma allah timenna ge zimma nanga wafone buni ma kale qabul nukure timmanna do timenna mohojana ko timenna dehasu ade bunara kale qabul kofi wa bis samai rizqukum uduge rizqwani allah debban e debba go agun tankol fahun ke aden embima mu'minunge devana timmana sifeke allah wakil quran enkam allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fa wahi basroni kan adwasawa talak surat ke timmana atuga wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh allah wakil ko femiha danna sha allah emi ka fuden abul quran to mobile phone gannan gosfa etaga fihar ga miha karin furtamas kura suwalaki kitang harga warranty hai ene bunani deharga warranty iti maganna bihar miha besne ke ta gane ke liye hoti deha eng harga warranty hai eng imam bejjen qabul ko fin phone gane fi kufning eka question bune ekam Allah subhanahu wa ta'ala hangud matin elan kurvani wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun tibami hunna wa'du fa kan tattaka rizqani timengila ko hadratuge ki kurange bimmati gede mi hun karinti ades kurani e aqida mimkin iman vume kiva qabul kuran e wa'd kiva ta ko men qabul kuran emima e warranty hama jumla adu ni ma ko men qabul ko fin ekam allah ko hadrat me wa'du ge bas furtan ay ma ko men qabul no ko iman kam balikas hingama iman kan taza kolla allah wodige ma misal ko ne gestena ago men der ko ten ay mu'minun ge sifeki allah wakil kura e iman kan hitu ko bimbol ne guni me kan tanna hatarona sifeki alladhina yuqimuna as-salata mihuna ki namaz qaim kurami allah wahi nukurava yusalluna allah wahi kuravi yuqimuna as-salata namaz qaim kurumge mana ki wagutu kandeli fawa alukamaka batiwe kandeli fonna wagutega kandeli fonna shartaka ekuga saftar kama ekunge kuriyaman ada kuruma sunnata egotan emmi kenni qaim kurume en namaz qaim kurabe ke allah emme boda lobidu ganna emima mi fursatuga algomen qabul kurami hituga iman kam bimbol nagi fawa kan anga dinumuge emme bod hekkeki abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala an garihun imam tirmizi riwayat kuri riwayate ga iswa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurve wa idha ra'aytumur rajula yata'ahadu al-masjid fashhadu lahu bil iman miheku
miskita gosfa ay shahadatan tebami kun fenijjenama tebami kun hekiwashe enake mu'minake ene hituga iman kan hurima deve Allah hodigembe namadan annashe kamyaban annashe emima mu'minunge hatarwana sifeki ei namadu qaim kurab emi hon namadu dunu kurab namadu du ko fa tarakki ge wahaka nudakkan namadu gadiya gosfa meeting take nubaban namadu gadiya kodin practice kurango sanaka narwane me fursat bisan wallo beta kunna okto namadan iskandeni namadaki emme muhim rukun namadu ge devana ruk fasona kamakan Allah wa hikura fasona sifeki wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah devvi modalun heda kuran devvi Allah e modalun heda kurabai Allah subhanahu wa ta'ala wa hikura bani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu tibam heda kura kommette ge heu badal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad bani mu'minun aqida kiye ma min yawmin yusbihu fihi al-ibadu illa wa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وقال الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا يا الله إذا ملائكة فابا وداعي ملائكة يدالو يا الله إن بله جمعوا هيدا كرامي هنن إتر الدبان ده دهنا ملائكة دعاء كربي الله إن بله دبيما هيفحتا هيدا كرامي هنن مودا حلاك كربان ده أمي مؤمنون جسيفكي هيدا كرامي هن دعي هن سيفكر دبام الله سبحانه وتعالى وهي كرباني أولئك هم المؤمنون حقا حقيقي مؤمنون نكي إيمان كان هيتوغا بيمول نجي فوا مؤمن نكي أيه أمي هن دين الله حضرت علي فوا مقام تبيان قدموا وهي كرباني لهم درجات عند ربهم أمي هن بني الله حضرت ماتي درجتك ورزق كريم ديلتي رزق أمي هن بني رزق ديلتي دبونتك لو بتخون أختم مي مؤمنو مي حقيقي مؤمن مي إيمان كان هيتوغا بيمول نجي ما الله سبحانه وتعالى حضرت على من الليبة كانت تبعور إيه عصرت فرجنا فايدة فرجنا إيه ترى حتى كم أقول متاعه هذا كله فرصة كم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة إرشاد دبا حديث كوباني ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام تين كمن إنسان كباغا تين سيفا مرجنا إنن إيمان كم لزل لبين رحل بين دانه مفاد دارس ركو بيرنو مكي من لزن حاصل بين ديو من لزن ألقو من نجي تركو ديو إيجي ترين فرطة مكي الله إله رسول صلى الله عليه وسلم فيها دنيا جوا إبس تشكانge ميهون إهابود لوبي نقرانه إذا فرات اللوبي كرا إيمان كي دنيا جوا هاي تشكا بورا بورا إم بورانge ميهون لوبي أي تكي الله إله رسول صلى الله عليه وسلم كم كوان إمي هون نعير إيمان كم غير حالي بيجين دانه إرهاج دهاد تاكي أدي بقول واحد نيمال ديونا كم كان إمي هون ميه كده كلوبي واكم وني نمي هون لوبي واني الله هتك ميه كده كروليان نكم وني نم الله هتك الله إنجي غتنغولة هم بيجا لوبي وان الله إنجي غتا خلافني هم بيجا نفر تروانه إيمان كم غير صفة إيمان كم غير با أدي إنا نفر تروانه كفر سلام وما فهوغا كفر إنجي ديوما نركا جتر بيتو من نفرت روافده إحسا بنجنا إيمان كم جرّالي بيجندا مفورة مسيح ديونا كماكي الله سبحانه وتعالى حضرة إنن حق مغا فهي بيجندا إيمان كم هيتو بيمبل نج أرمى شيفه ميدو مغو جلوني كيفتو إيمان كم باليكش إمام الله سبحانه وتعالى حج سورتك فانسا سترانتك وحي كربانغوني إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى سيدا بجنبا تدو مغو دكايلا آمنوا إيمان بميو الله جيكا وانتكن كشكولا دوم وانتكن وديجنبا كن بلا وديجنبا كن أستا وديجنبا كن دنو وديجنبا كن إلا إفادبس فرات نواكن إيكن حقو جنبا فراتك لا إله إلا الله اللهم منو حقو جنبا لكم بإلهكم نكن يتون تدكو كشوركو قبول كرامي هن الله حقو مغو دكوان مي إيمان كن هيتو بيمون دكوني ملي بيسيف تيموني لبيسيفكي الله سبحانه وتعالى ميدو لبت خنا وقتون لبت زوان النبيسن بما يساك نجه هنهم جهما أفاور كما كيمول الدنيا كم ميه كسودن ولي هنهم جهما أفاور ديرول من الله دبان كم يقين كان دباف
نحل سورة نودي هبناتك الله سبحانه وتعالى وهي قربا فني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيمان به هو عمل تكورا ميه كوجنما أنهنا كبس فيرهنا كبس الله كحضرة لبيت أخونا وقتون الله سبحانه وتعالى يقين كم يتفني تمن إله أميه كان أفاوري أمان أمان باجوري رانغلو ديرو مدة باوشيم كيف تو موبايل في فون في هارا غوس وغيره وارنتي إن هارو كبوني ما قبول كوري مين ورا بورا بودا مي قبول كوري نان أرغمنا إيمان كان لبيت أخونا وقتون أمي ما الله سبحانه وتعالى هم مجهما أفاوري كان دبان الله سبحانه وتعالى رسولك أشاوي سناتك صحيح قربا فن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيمان كم قالوا لنا هم وجههم لب أمي هم أو من بنا टेंशन फ्री बात टेंशन लेने का भी नहीं देने का भी ये हमें करने अन्ना ने ईमान का मर ईमान का लज्जत लिबुनी मवाक तिमवना कमका अतरवना कमका अल्लाह सुब्हानहु व तआला उडुम अवगो मेन रोदी बरका फाब बावलवान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल अरब सूरतगे नोदी हवनायतगे वही कुर्बा फनी वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द रशुगा अहल वेरिंग ईमान वे अल्लाह एंगे को इख्तियार को फिरमति मंगिला उडुन्ना बिमुम बरकातगे दोरतंग हुलवा देवा हुशिम लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द उडुन्ना बिमुम बरकातगे मतिम वारे फेम वेहुनीमा मिबेमा दिनुन लिबिगें मिबिमुं अल्गोमे मशिंग हेदी फवा इंसान नटका बेनुवा गिजा उफेदिगे मिदनी एगा मिबुना हकतया हुरिया बारें हुरिया दिफा कुरुमगे बार अल्लाह लब्बा नमेस मी इंसाना मिबिमंग बेनी में मिहार हुरी मस्तर जेवा परम मस्तर बोडो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हेवुसन देवा सलाम कन एमे मतिंग अन्नानी मतिगे वाइचे दुनिया मतिगे मिहुं अतुं होदं उलुनिमा अल्गोमे न निकमतिकं अन्नानी लोबे तखुना वक्त में ईमान कंग हितु का बिमवल नकुनी में लिबे फायदा दिन निकम बल्ला वाला मीगे दिहादी साबुन क्या वरक कुरकोल्लाना पुरतम हादिसा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम यकीन का अल्लाह सुब्हानहु व तआला आल इमरान सूरत के सते के बनात का वही कुरबा फनी वमन यअतसिम बिल्लाह फक़द हुदिया इला सिरातिन मुस्तकीम अल्लाह के हदरतुन रक्कातरिकन लिबे के अदना शेन तेदमगु लिबुनी मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलिफानु के तरंग इल्लाले उन हिंदू जिब्रील अमीन वडाकम विदाल वनी ए इब्राहिम बे सही का बेणु है जिब्रील अमीन बुनीमा लोबेती जुवानुन ने खास को ते के लोबेती मुस्लिम कुना हिफुन कुरबाती आदे के मलाइका तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला हस्ते कफिफ लहु 600 जिनाह हस्ते कफिफुल ए फिफुल होल वाला बाफिना मुल उदरस फुरी गंदान ए फिफुल के कोल जस्सा वा लूत बागे मिहुंगे ए पार तेरा रंग उडा हम उफुला बंडुन जस्से केरेना का बेस्नु कुरवेना कं या आरा बारू एम्मे फिफुल जस्सा वा अलिफान को नीमेने नम सलिफान के तरंग इल्ला अलि हुनदो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिदालो नम्मा अंत फला ए जिब्रील अमीन करेगे फान के बेसे ही का बेणु मेन्नु हम एम्मे जुमले बिदालो यकीन कन निकम बल्लवा हितु का बिमवल नगी फवा मिंबर बिदालो अनि हस्बी अल्लाह मशंग अल्लाह फुदे नु फुदे तो फुदुनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलिफान इंगेवी बर्दन व सलामन निकुमगन आजर बुने ए मी कोंकाले मी हंगे हादा आरा बारल बिगंबा मी हेके ए अल्लाह एतिस्टुने आहडवा हम बे ए अल्लाह ए अल्लाह कोड दुमडगे एंदु मुगे बारस कंडुवे सलाम अक्कमगे असेर का एम्मे इस्तट वेसना मूसा अलैहिस्सलाम खंडुगे असेर हम देवनीमा चौरा सूरत के फसो से बनात के बयान मूसा अलैहिस्सलाम का कम में इन्ना लमुद्रकुं ए मूसा आरम दंतुरे के जौनी कोंकम कुरंगे तेउलनी एब्बे सबबेन हुरिया वसीलत खंडिजे कुरिमति के बिए बोडो खांडु पाहत मिननी अनियावरी फिरौन के लश्कर होती होती जहालाने एक मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान कंग विदालवनी तिन कोबा है मगे रब हद्दवागेंगुल वा इला कल्ला इन मई रब्बी सयहदीन तीन को दुआ को सुनाने मशाइख को हद्दवागेंगुल वा इला होडिगिम लोबेते खुन्ना वक्तुं मूसा अलैहिस्सलाम कंडुगे असेरे वासिल को देवी अल्लाह अलगोमेंगे इलाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलिफानु रक्कातर कन देवी अल्लाह अलगोमेंगे इलाह के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौर फर बदा के होला के तेरे रक्कातर कन देवी इलाह अलगोमेंगे इलाह के यूनुस अलैहिस्सलाम कंडुगे अंडी के महगे बंडुगे तेरे रक्कातर कन देवी अल्लाह अलगोमेंगे इलाह के अलगोमेंगे ईमान बने इलाह
ilaha badalen ngai so algo menge Vishnu ma fikura badalai e Allah haingulu mate me ilan kuravane alim rasrodiga sadega tirisona etuga wa antumul a'launa in kuntum mu'minin tebami haqiqi mu'minun kam gawani nama tebami gara bare onna lebeta khunna waqtum e Allah algo menge haqi hinga ma algo menge Allah datka danna wa bayka أقول قدوايك الله سبحانه وتعالى أقول من إمنا بس هو سندبا أقول منك فرض في السماء دركات روا إيه الله حضرة كان كمان يدي بكم غالبون أقول من إيمان كم كي فد إيمان كم هذا أقول من كوري غسبنا شكلنا أقول من الدنيا كي باجر كان اللي بيجدان هينهم جهما وفاوري كم الدنيا كي ما تدرس أقول من اللي بيجدان الله سبحانه وتعالى أقول من إمنا كي بس هو بس أدوها يا أقول تنعمل كورا هولا فاسالي ورانغول أرنتك كم غالباش هذا أقول من إمنا كي بس مي كريمتي فوا نركاتر وباين سلام في ركاتر يقوم بكم غلبان أجاكم من جترين كم فردك بس الله سبحانه وتعالى حما يقربا ركاتر قربا شكو مالي البلاغ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.